Lo que está preocupante está com a inspectievolksgezondheid, de executie in onze geheimhouding, die patiëntendossier com dados. Anto, a me come de rumor nan ta ku e quater hena na di foundation ku de board nanti acesso na paciente file ta wa kiko ta warda paga kiko ta warda hasi kiko ta warda paga paso na ta cover commission bese paso e lugar na ta duna e inversionista arabiano e lugar e patra wa paciente tour dia 5 de luna a me digo para mi omzetbelasting me digo para mi AOV etc nos tour ik na Aruba ja nos ta que hoop ik nos 5 paguer para aí na ta free for all wat dan jabo professor na ta bing traga aqui na não tem conta de banco na ta word pagar cash es vejes 2 luna na ta bai ato me ta punter bonta com na ta placa cash aí com coisa ta bai com banco e quem ta paga com ne was so ding opgave die derden. Ja, nou bij elkaar, we kunnen pakken kopen, zo, nog stoting kan pakken, ons party. Ja, dus ik heb daarmee maar demp bij Tjerkoraat, kijken naar de SCB, AZV. En de andere party maar triest totaal, de opleiding heeft dat cobra per jaar $60,000 per student en per semester. Het is een opleiding 5 jaar. Ik heb een semester die semestre 1 era $19.500, semestre 2 igualmente, semestre 3 también. Ahora que algún estudiante ha reclamado na manda e-mail también, que você pode com openbaar na manda para een instância, que na ta kaart de universiteit tem de botinga as examen para semestre 2, para bono para participar no examen, so botinga paga primeiro tuition de $19.500 semestre 3. Se você não paga adelantado, você não está participando do examen. Dus eigenlijk is studenten aan het sequestreren, aan het worden geblackmailed genang. Je hebt dan een stress in een leeuwmaaie opleiding. Bij parte pratico, como eu zien arranca gente, bora gente, põe vulling, evaluar, signature materiaal nee. Você tem caminho, lugar que estudante não pode treinar e você tem supervisão. Você não tem Aruba, na pura high clínica de Aruba, na Baibong. Na por El Bosque na Colombia no allora tampoco o que passa na base check algo na África para mais estudiantes nem o me pergunta da você também de Canadá e como você está na Canadá que é o problema não o sobre na nota acredita nenhum caminho o diploma aqui nota acredita nenhum caminho Aruba tampoco está reconhecendo